A Corporación Municipal concentrouse esta mañá ás portas do Concello en repulsa contra o asesinato machista de Vilalba. Tras un minuto de silencio, os portavoces dos grupos locais manifestaron o seu apoio aos familiares da víctima, entre eles o voceiro do Partido Popular, que foi increpado por unha integrante do grupo feminista Batucada ao grito de non tes vergoña. Quiero reiterar que el Concello de Pontevedra estamos todos los grupos políticos y en esto sé que nos tenemos... Y en este... Porque asesinaron a una mujer. No tenéis vergüenza. Vale. No tenéis vergüenza. Bueno, nos intentáis quitar las leyes de violencia de género y ahora os ponéis aquí. No tenéis vergüenza. No sabéis lo que es respetar a las mujeres. Dais vergüenza. O Popular respondía a este feito nas súas redes sociais co seguinte texto: sempre me encontraredes na mesma posición, pese a quen lle pese, a miña esquerda e a miña dereita, ningún paso atrás na loita contra a violencia machista.